Ka Office Trekam juga District Legal Services Authority Dlsa Nongkhlaw West Khasi Hills District hapo kasatri juga National Legal Services Authority mentakasngi kanri utrik jemang arjar arkusaw kila Pynlong ye ka campaign on opening doors for education to children, campaign for school dropouts hapo yeng dorbar hall juga Shillong Nongkhlaw kabahap hapo ka Eastern West Khasi Hills District. Hakani ka campaign program lasaki ya ka jingwan ajing pensyai deki nongkit kam ka Dlsa Nongkhlaw kiba pentup ya uba DD Lingdo Legal Aids Council ubala ai ka jingkran syapang ka free legal aid service kumjuru halor ka rukom trekam juga Dlsa bat ayo ru ban pensngau syapang ka protection of women from violence hak kabayade baga women's right maintenance law na ikong EG Kharbani ibade ELAC nangta USDSEO joka mairang uba J Thermyang bat kiwei kiba kentup yu sekretari Shillong ketenat labor bat ketenat kulit na mairang haka jingwan sakhi kiri orang ba kilong kemi kinong git kam Shillong jong kani kadong kathan. Opening doors for education to children completely for school dropout. Pynlong license Nongkhlaw. Jika tentang kebala Aisha Menteri Sekolah Khynnah Presiden dari District School Education jangka West Khasi District Western mana Pynlong pada West dan juga Eastern West Khasi District. Dengan tang keban buat kerana college kami ketika right of children to free and compulsory education act 2009 ada benda kami parkan di district dengan kerana kerjaan kawasan. Dikembangkan ke education kerja wayu kepada kami harus kita kata mendirikan kerja kerja pertanian para wayu jangan instan antara ki wayu lah menjadikan lah Houston pada wayu yang kena berkait dengan achievement antara orang achievement apa sebenarnya kemukaran medical examination yang itu dilama, but giwe kita tiba niha bane membuat dunia bagi lak yang sisa jong berkam. Ti giwe putih bentar
Skul, kejik syak penyam, kejik syak Khubor